baningi abantu uthola ukuthi banenhlanhla kodwa inkolo ibavala amehlo mnewethu kunabantu abathi bona basindisiwe ngizokutshela mina abantu abanenkinga yabona umuntu oyisayona kanayo inkinga ngoba uma ebonakala ukuthi unobizo labantu abadala uyakwazi ukuthi ayisukumele leyo kodwa umuntu osindisiwe umuntu oyinazaretha inkungu ivala amehlo liyabhubha wezwa lo ngikusho lokho ngokukhulu ungesabi ukuthi umuntu osindisiwe nomuntu oyinazaretha labo bantu inkungu ivala amehlo kubona uthi umuntu enemoya yabantu abadala ahluleke ukulandela into edingwa imoya ezomsiza akabena ukuthi mina ngiyakholwa mina ngisindisiwe mina nginazaretha mina kodwa umuntu ozogqilazeka uyena kanti yabona mnewethu inkolo nosiko lasekhaya izinto ezimbili lezi ezihlukene kunjani kunjani ayiqiniso ushembe unyazi lezulu uNkulunkulu esimlandelayo akezange ukuzoqeda amasiko abantu weza ukuzovuselela phezulu kokukhona ahambisa abantu ngokuqonda emhlabeni asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesiduwe sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesakuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa umshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tjatsha ujatsha kapheshe upheshe kaMaguyane umaguyane kavaphi uvaphi kanokhonjo kanti ke insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombisi yamncumela insizwa ziyamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikhole elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakhe lathi ngihamba litheselo sithe lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka uthi faca mnewethu angiphinde ngikwamukele kwi channel lethu enkulu impunga yesintu TV impunga yesintu TV inkulu yabona nje kumanje sihleli ku 55,000 subscribers la sibheke khona sibheke ku 100,000 inkulu kakhulu impunga yesintu kakhulu ayinkulu ngokwezibalo iphinde ibe enkulu ngokwenkulumo esizilethayo inkulu ngokosizo esililethayo kubantu angikwamukele mnewethu kwimpunga yesintu TV ngiyabonga kakhulu mnewethu ukuphinde futhi sixhumane okanye siphinde sibe ndawonye lo obingelelayo ke ngicela ukuthi ngibingelele nje ababukeli nabathandi nabalandeli bempunga yesintu bonke lo obingelelayo ke umgqilazo abathakathi abagqilaza sebefungile ngemithi nangenhliziyo ukuthi akukho lutho lomlungela kodwa lapha kamanjalela komalume wakhe lasoke sibone cwade encane engafundeke edida ngisho abaniniyo namanje basabuzana ukuthi umfo wabhungane engabe wenza ngani cha ake ngime lapho mnewethu ake ngime lapho futhi nginyathele emsileni ngibingelele nje isizwe sonke hayi nasesigodlweni siyakwemukela emphelandaba sofuzeke lesi sigodlo mnewethu ubuwazi ukuthi isigodlo noma ucathi office hayi isigodlo lesi isigodlo impela isigodlo impela tshela bake bangene hayi isigodlo lesimnoti konje esakho mnoti isigodlo umuntu umekudinga sikuphi ngiyatholakala ekhaya eSouth Coast ngiphinde futhi ngitholakale nakhona lapha eThekwini ekhoneni la Smith noField uyazi mnethu ukukhona umuntu la wase South Coast ubukile njengamanje usefisa ukwazi ukuthi kuyiphi indawo kusiphi isigodi isigodi engikuso lapha eSouth Coast indawo ekuthiwa isemagabheni esigodini esakwaThoyani kunjalo mnewethu ngiyakubona mnewethu ukuthi udle ijazi la yebo mnewethu wemnewethu yabona la khona umfanekiso oqoshiwe odlule la sike sakhuluma khona nawe wakuveza ukuthi uyinazaretha
kunomuntu la obukele njengamanje uyakubona udle ijazi elinophuzi ngale okusasibhakabhaka ngapha lagqiza ngengwe lapha kunjalo yebo emqondweni wakhe manje sekukhona ukuthi ngoba umuntu uma yinazaretha umnazaretha nje uqokayo omunye uthi ngike ngiye kubantu abamanazaretha abalekelela abantu abaneziphiwo zabantu abadala yebo ngibafice begqoka imnazaretha yebo mkhulu angazi omunye ngesizathu sokuthi mhlambe kuqondana kuyena nalowo muntu akathi meyakuyena afice embone nje afaka umnazaretha mhlambe eze kwimpunga yesintu impunga yesintu ifika ifaka umnazaretha bese ithi asithandaze siguqe phansi sithandaze kodwa mayibuka manje umgqilazi kwabathakathi iyambona manje ufake ijazi ngifisa mne wethu ukuthi usichazele ukuthi wena uyinazaretha yebo kodwa manje ijazi osebenza ngalo owalinikezwa abantu abadala ile jazi leli silibonayo ungakusiphe mhlambe kancane umlando ngalo senzele ukuthi umbukeli wempunga yesintu TV onenkinga efanayo othola ukuthi uxakekile uxakwe ukuthi abantu abadala bafike bamfaka enkolweni kaShembe kodwa abantu abadala sebefuna ijazi laseZayoni lo muntu uzokwelapheka umezwa wena okanye bona wena ulifakile le jazi leli laseZayoni engewona umnazaretha kodwa ijazi labantu abadala yebo ungakusithi nje thasi mkhulu ngokuthi nje abantu bangadideki lento wesiphiwo into ejule kakhulu ukwembathwa mkhulu nenkolo izinto ezimbili lezi ezihlukene kunjalo yebo mkhulu mungena kule nkolo lenkolo yethu thina asingenelanga nami ngathunywa kule nkolo kepha ngathi ngithunywe khona kwanezinto engivezelwa zona ekufuneka ngiyigcineke manje ekuyizona ezasekhaya engazona ezenkolo so ngokomnazaretha umnazaretha nami ngiyawusebenzisa mne wethu bese ngiyikhipha nje iwasho kakhulu abake bafika ke lapha esigodlweni bazokufakaza lokho umnazaretha ngiyawufaka bese ngikhulekela ngoba ngisuke sengimema ingilosi yasezulwini ukuthi bonke abantu abathatha iwasho ukuthi ngalesikhathi ikhuleka ecela konke into ayicelayo kuphakame lengilosi yasezulwini ekuyiyona nami engikhuleka kuyona so okwejazi ke mne wethu ijazi leli lokuthi umuntu okanye abantu mase ngibasebenza isikakhulukazi njengokubafaka emanzini njengokubakhulekela mhlawumbe umuntu megula ilona jazi leli ke omkhulu abangikhombisa lona ukuthi thina sokwembatha lona sihlale kulona njengoba phela nina nabantu nibuye ninyathele eindaweni ezingalungile ukuthi uyahamba la mne wethu ugcina usunyathele endaweni kade kwenzeka umonakalo kuyona izolo lapho usumbathwa okungcola kanti ke ejazini la omkhulu bahlezi behlambulukile ngoba bahleli kulona ijazi alinyatheli indawo phela uyaligoqa ulifake esikhwameni okanye ulibeke esigodlweni lihlezi lilapho newethu yabona uyangithintela mawuthi uma usuyosebenza umsebenzi ilono lembathayo yebo uyabona mina kunejazi lamakhehla anginikeza lona elokuthandaza ngithandaza ngalo nje kuphela yebo ngeke ngalisebenzisa mangiye emanzini kwasho ukuthi akulona lokuya emanzini lokusebenza yebo base bengitshela ukuthi nanti ekufanele ukuthi uhambe ngalo uye emanzini uyosebenza engisho ukuthi ke mne wethu ngiyalizwa kakhulu lelo phuzu mina awami ke ngeke ngiwachaza manje futhi ngeke ngiwaveze ngizwa kahle khona yabona lona engisho ukuthi mne wethu ngiyayizwa into oyishoyo nakumina mina kunejazi engikhuleka ngalo nje kuphela makuthiwa sithandaze ngifaka lona yebo kodwa mangiyemanzini kufanele ngifake lona kufanele ngifake elinye lokusebenza hayi kunjalo mkhulu omunye mhlawumbe uzothi ngoba ngilibona sengathi ijazi laseZayoni kungabe mhlawumbe ukhonana umuntu mhlawumbe wayeSayoni noma abantu abadala baliqoka ngesizathu esithile ngoba linomsebenzi othile ngomyalelo wabo ke mkhulu njengoba ulibona nje ligqize ngembala ehlukene ehlukene kaningi futhi imbala othi
noma muthinta izinto zasekhaya okanye mukhuleka mekuthiwa donse ibani muthi uyalibuka leli jazi limele zonke ibani okwazi ukukhuleka kuzona muxhumanisa ithongo lasekhaya bomama nesekhaya bobaba muxhumanisa nethongo lengilosi yakhe kwembethe le kuyona ephakamisa inhlanhla phezulu kwempilo yakho muthi uyalibhekisisa leyo mbala yonke ikhona la okusho ukuthi leli jazi lumxhumanisi oyidalwa phezulu kwempilo yami ukuthi kuyo yonke into engiyenzayo mengiqala ngikhuleka ngithinta lezi zalukwazi namakhehla ngoba kahle kahle wena mne wethu ngokwenkulumo kababa ongizalayo wathi isalukwazi simzalayo uMamthembu sasingawufuna ukubona umuthi so manje kwelinye isayidi zikhona lezi zalukwazi kuleli jazi ngokunjalo futhi nami ke ngikhule mina ugogo wami ozala umama ngikhulele kuyena ngikhuliswa uyena umuthi engawufuna ukubona intombi nje eyikhonzela ukukhuleka kakhulu naye ubaba wakhe lokhu uyena ongembethe owathi mfana lo msebenzi ngiyakunika ngombathisa wena waba nenhlanhla mina wethu kunjalo mina wethu baningi abantu uthola ukuthi banenhlanhla kodwa inkolo ibavala amehlo mina wethu kunabantu abathi bona basindisiwe ngizokutshela mina abantu abanenkinga yabona umuntu oyisayona akanayo inkinga ngoba uma ebonakala ukuthi unobizo labantu abadala uyakwazi ukuthi ayisukumele leyo kodwa umuntu osindisiwe umuntu oyinazaretha inkungu ivala amehlo aliyabhubha wezwa lo ngikusho lokho ngokukhulu ungesabe ukuthi umuntu osindisiwe nomuntu oyinazaretha labo bantu inkungu ivala amehlo kubona uthi umuntu enemimoya yabantu abadala ahluleke ukulandela into edingwa imimoya ezomsiza ngabena ukuthi mina ngiyakholwa mina ngisindisiwe mina nginazaretha mina kodwa umuntu ozogqilazeka uyena kanti yabona mne wethu inkolo nosiko lasekhaya izinto ezimbili lezi ezihlukene kunjalo ayiqiniso ushembe unyazi lezulu uNkulunkulu esemlandelayo akezange ukuzoqeda amasiko abantu weza ukuzovuselela phezulu kokukhona ahambisa abantu ngokuqonda emhlabeni omne wethu uyazi ukuthi amanazaretha nakuwona ngcono ngoba khona la impunga yesintu maningi khona amanazaretha mfowethu esesindisiwe awasayenzi imisebenzi emakhaya uzwi Nazareth vele ithi hayi ngizohamba ngonikela akuyona yonke into ohamba uyoyinikelela enye into othi kuxoxele la enye insizwa iyangifonela ithi mne wethu ngibe nephupho la ngiphupha la kusendlini iround uma ngisendlini iround lapha emsamo kuhlela unyazi lwezulu uthi makuhlela unyazi lwezulu kuguqiwe kuyiwa konikelo uthi nami ngikhipha umnazaretha wami ngugqoke ngibamba ulayini uthi ngekathi ngugqoka livele lisukuma unyazi lwezulu luzophuma uthi lithi malizophuma lifike lime eduze kwami lithi awusibanibani ngeke ngimgagule lithi awusibanibani kade ngisendaweni ethile ubukhona uzocela ngila futhi ukhona futhi uzocela uthi eyilalela kuyacelwa nasekhaya awuhambe uyocela ekhaya ngithi mina hayi akulona iphupho ekudinga ukuthi lihlaziwe ayidingi ngisho ukutolika hayi ukuthi yonke into uzoyicela kushembe uyahamba uye ekhaya ufike uguqe emsamo abantu abadala bakunikezele yona kunjalo ushembe ayikho mne wethu into ayenzayo ushembe abantu abadala abengavumi 100% ngalo kunjalo ushembe ulekelela umuntu ngoba naku uvume abantu abadala bakubo uma bengavuma kabalekeleli hayi ushaye khona mne wethu manje baningi abantu mne wethu uthola ukuthi umuntu unobizo labantu abadala akafuna ukulamukela akafuna ukwenza into edingwa abantu abadala abantu abadala bafuna ukuthi ahamba emanzini ayobahlambulula emanzini athi umuntu mina ngabhabhadiswa athi ngabhabhadiswa ngizonikela wezwa lona bese uvela ubone ukuthi mhlambe mne wethu umuntu ofana naloyo ungamkhuthaza uthini ukuze akwazi ukulandela lezi zinto lezi kusho ukuthini ukwamukela ijazi elinje ngabe mhlambe kusho ukuthi awuselona wena iNazaretha wayibona lona bangizwa kahle mnethu cha mne wethu emntwini kanjalo ngithi mina engingakusho nje noma amazwi engingawakhuluma ukuthi akheke akakathathela izinto phansi ezinye izinto mne wethu zidinga ukuthi uyisukumele kunjalo abanye abantu akekho umuntu mna wethu owazala wadalela ukuhlupheka emhlabeni kunjalo abanye abantu bayihluphekisa bona ngokungafuna ukulandelela izinto okanye amasiko abo okanye iziphiwo zabe ibembethe yabona
So njengami nje mina mne wethu akekho umuntu engathi mina okanye ngithi ugobelo othize owangithwasisa umkhulu wayiqalela yena ukhokho umsebenzi wayiqalela yena wasengivezela ukuthi mase kufike emaphethelweni uyokwenza kanjeni kanje uyazi nomne wethu khona insizwa yakafika lemphela ndaba afika abalisa usizi yathi mabalisa usizi ngavele ngayihleka mina ngithi hayi wena ufuna uhambe olwandle yebo umsebenzi uzowuthola umsebenzi yebo mne wethu sahamba nawo sawolwandle safisa kuthandaza lapha yangena olwandle iyasebenza kunamhlanje iyasebenza buka nje manje into encane kanje encane ngaka kodwa emqondweni kunokuthi mina nginhlanhlisuwe uyabona mina ngiNazaretha mina ngisindisiwe hayi ngiphezukweni namhlanje cha ngiphezukweni impela namhlanje ngingakuhlali emadevini nje mne wethu ngoba kunabanye othola ukuthi izinto zabo uyibambekile kanti kunabantu mhlawumbe ekhaya abahamba ngeingozi uyayibona abahamba ngeyikhali abantu abathwetshula labantu laba bafuna ukuthi ngalesikhathi ufuna ukuthi ubahlambulule noma mhlambe ufuna abaphakame kwena abafuna ukuthi ubasebenzisele into ewumuthi ethile ngoba phela mne wethu abantu abaningi manje abanezikhwama noma mhlambe ababelaphi kunezinto abayiphatha engalungeni kunjani so manje mne wethu idalo kanye amathonga asembethe la madala ayiqiniso phezulu kweimpilo zethu naphezulu kweimpilo zabazali bethu afuna ukuqonda nokuhlambuluka so umunye umuntu udinga ukuthi nje akathathwe ayiswe emanzini ayohlanjulula ahlanjulula isidala sakhe nethongo lakhe izinto zakhe eziphakame mne wethu mne wethu udle amaningi esakeni mhlambe sesizophetha mne wethu ngiyafisa ukuthi ke abantu ke manje sibachazele mne wethu mhlambe ngokuthi ezintweni kosiza ngazo sokubalulile ukuthi unasi iswasho esiyichibe ekwamanzi nje kuphela bese kuzoba neziwasho iziwasho mhlambe mne wethu ozisebenzisayo ngabe mhlambe unazoni nezinto mhlambe eziphuzwayo ezozifo zonke njalo ngoba okubalekile ukuthi abantu mabaphile mne wethu yebo sifuna abantu baphile ngabe mhlambe into enolapha ngazo iziwasho imbiza ngicela ukuthi usibalele nje lokho mhlambe ngelinye ilanga sisongena kuzona iziwasho sizichaze kahle ukuthi lesi siwasho esukuthi sisebenza ukuthi kodwa nje manje ngisafisa ukwazi ukuthi iziwasho kuphela inozenzayo noma mhlambe zikhona ezinye izinto eziyimbiza eziphilisayo kunamuntu othola ukuthi mhlambe imizwa yakhe ifile ayisebenzi kunomuntu othola ukuthi mhlambe uhlushwa iBP ushukela njalo ukuthi imbiza ezinjalo mhlambe unazo yini mne wethu imbiza nginazo mne wethu noma ngayiphathanga ke namhlanje kodwa ngelinye ilanga soyiveza imbiza nje sikhona ezisizayo kukhona isiqophamlando imbiza esiyibiza ngesiqophamlando khona esiyibiza ngesiswebhu sikamakoti asiziyeke mne wethu futhi ngelinye ilanga kofanele ukuthi nje senze uhlelo sibuye mne wethu sizokhuluma ngazo yebo mne wethu mne wethu angibonge kakhulu mne wethu mhlambe ke awakho okuphetha angazi ukuthi angathini kubabukeli bempunga yesintu TV mhlambe kubakhuthaza kakhulukazi laba abathi mina ngiyakholwa okuwukuthi uma into yakini kudinga kubalekile ukuthi yenze ilapho nje ngifisa ukuthi sibaluleke khona engingakusho nje kubabukeli nakubathandi bempunga yesintu TV ukuthi abantu abafunde ukusukumela impilo iyasukunyela mne wethu impilo iyasukunyela akekho umuntu ozalela ukuhlupheka nokuswela emhlabeni akekho futhi umuntu ongenaso isithunywa nengilosi emembethe so manje umuntu kumele afunde ukuthi akukhuthalele ukuthi lezi zinto zontathu ingilosi isithunywa idalwa yabona okanye ithonga kufuneka ihlezi zikhuthele phezulu kwempilo yethu ngoba manje yebo izona izinto ezikwazi ukusilwela la kusuke kuvalwe khona mne wethu ngoba abantu sebaganga esikhathini samanje kunomuntu okakuzondela ukuthi nje uhambile wayothenga uphaqo omusha okanye ufike nesaka lempuphu akuzondele lokho akufuna ukuthi akuvalele ukuthi kwalelo saka lempuphu lingangeni ekhaya so mne wethu abantu abakufunda ukuthi bakhuthalele impilo ikhona nje mne wethu ngeyiwasho namanzi abantu bayaphila mne wethu kunjalo asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu le nombolo lokuzibona zivele screen nakuzona zempunga yesintu kodwa ezamne wethu umgqilaza bathakathi uma kuukuthi uyamdinga uzomshayela kuzona
uzo ukuthi ukuphi njengoba ebalulile ukuthi ungapha eSouth Coast aphinda abe ngakhona ngapha eThekwini. Uma ke ukuthi ufisa ukubonana naye ungakwazi ukuthi umthumelele uWhatsApp, ungakwazi futhi ukuthi uphinde umshayele. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Hey,